temme, pero ngena tole pe temme. Atole pe putte, pero ngena tole pe putte. Atole pe temme, pero ngena tole pe temme. Sending love to my motherland, a beautiful place in Africa. They love like a family, but please don't step out of just now. We are the elephants. Oh yes, I know we can. Kariyoba, karichora, wanoreteku, koripaliji, korwanida. Ajolu la Kwe TV ki ano ken Justin ma tente dor yupman me tampalwa ke ni go ten wakate ke kila pen ma de ni ngoi ma diu ien keni chalu ien dana ngo ma diu ien pian wa ngeu ge down doing we lobo ke pa ko doing we lobo ngara chila be de ke pa ko ne ge we lobo ni bana chi wa me wa pen o me ge wa ria de ko be di chan go watika be ma ki lo ni ba dege ta la going road ma ichara watika pen down ma gi nonge gi tiu bi achara ka be me stage on ko no chi wa ko wa pen dana chi la rio mo ni ma gi tie Ania Dong Charles. Dong Charles. La penyo matin la Kwe TV. Tiene ngoma diu iem chalo dana. Pero mawati anong na. Itig bora mama ene. Lokom jemi mawawelo moge. Wen modo iar mara mawawelo na de kabit. De kaboro. Kamu kana che wel me alibangwan kemia bit kipiar boro. Indian oil mano ba wele wen me cheleng ali ba ya para reo kumbe dang wa tia welo ali ba para bi che en gen ma ano tika twa twin gen mino de di ni dong ano fudong pe chan en gen na ano ne weng gen na be ma angen ni amo ubu ber ma be o twan ngoma ino di ien chalo dana ko gen ma de an chan dana ngoài chỗ bora dong tak mà dong kai por mà dong pelar bora tiu mu nya ma dua ta lon mo go chalu wato gi do donyo do we go bora kiri mo go be dong po chora me bora dong go donyo yo dua ta cho we go dong tiu chene ka dong gini bora no wan ne no watiu mo wa li piara bero era kinene ka yini tiu ali papa no yini twan la cho maraj chene cham ka yini no chene cham we go le yom chuin da go we do go le kavera kinini dong da go be dong mo go pe jolo wa wi pien no wa kavera dong be peke pien ken wen ke wa yo no wa kavera peke no dong yen dong ibieno no ibieno dong no dong kenen wi lo wa boy ko lo tel loyo ma do ra lo boma yeti ku ker penye yo gana ka bom ma dong mochi we go down dong duo wa yet wa bora ke ken kiti ke jugi mo go dong pe yor da che moro jama de wa duong merda ta ti ano ma mega keta ko beti kwan ge to kere ti ka mena chwe chuin to twal pe ko be dong wa ti twal mo ario pe ko be chane wan lo chan ino lo te ano wa ti gang eri no lo lonyo lo te ano giti i gang kwan giti longe ko be chano te ano nyer mo ma bejo ne ino no wen ko be dong ta lak di street mi yenyu chen pe ka ngiu ko be ta wobe ino ni le mi ago ngo kiti lak di street kiti ka wano dana yo ma pat ma ni du wen no pe pa mi chan chan iti kelo gin ano ne pe ko be chan ka ne no yin la chan de gak la chan jo ti ke chen dong gak ke chen ana foi wo mata an wan bo foi mata ene fudi ndi la Kwe TV a foya pe mo timba dong chwer wala we ene lo to me security ki yili bisa tiano matir mal me no ni ko gi mari me gi ma gi bor ti bi ile mal ni kay be ko boga mer wa cho wa be ko gi mo me ko mo pe ise gien ta jo security gi ti ayu ay chen gi borwa pe mo ken mo ti to mo accident ti ne itawni e yini non chen we mi riota ger no accident ti yeben fo mo ma fo dan pe en kay ma pir be pe gi we ko pi pe gi oxo ni ngo wa ne no petit que no mama want to benefiting ye bi berka bal buao ba wa makaro petit replanting trees per que te me pingo reforestation mer gi installer wa foi ma terre Simon wa foi ya chene pe wateka baka ke ko che dong walego kano ke ram ya bulak dan wa ko ben ma ba pen wa duk ya ta chan kumbe chana tika gwa ko tieno kana ma won gi orien tanya chulo kwan wiya kwar wa chulo tiene gang kwan wilo cham tuoi ariat
Wayne TV an. Wati dak food pe ke la dira shel. Wano ti kan na chalo gudu ana ti chegi kerenin. Gudu mere ti ye ding pe me tuk. Ama ano ti accident ya nongere ma jo kene ngwejo raja ke pi yo ka kan. Itien kopi gudu tingo. Ye di ding ma pe du weye. Uteno wa dung kwan pe. Ero como uteno wa kwan dung pe ni. Uteno pe te yugina be. Achalo tena nyira dung to toalere. Inu ke du kori rukor ku rukulongora teno. Ko te wa ye dung no nyimo kor ko ki gung. Tia wot keri nyimu nyodogi. Mono dung atia neno chalo gina pe opore. Atike chuwe chuni kom chio. La chio biono kwani vuli o mabe chalo gin mo bitiero a nyimi ro wen beru bare. Makono anami tama wen chunya wen no ti bare. Eto ngeye nyual kuda chela ri o teniro. Chalo ani shawa ni matika loke. Atike lo tiana beach. A wo bario a nyira dek. La chio ni o tenyaro. O kwera standard mala mal. Doki type kweni ene manaka pia nero. Ati upi miti uleje ka wera cham kombete ma logani wa kwan pa le tiano pere. Ti kono konga mente ti kid yo mo miti ji kom kwai chi oli egene. O jone kono o to ala tie. Ma foi matak ma. Foya. Foi. Te one kono tam pangara chela chel ki gen ma diu ngara chela chel ki chwin an bana. En food inti la kwet TV. Ya no chwer chwin da ken magamanda tika ter ki lockdown to twale man me ilokum kwan ki yabo ki tulora tuano da no nyoru chul ero kira dong chul chen dong cha ta kan kwan ngara lo ka yebe ki mo pe ling mera ta kuno rong no nyoru dong lost money on e kan da ko ni winyi ki yabo dak lost again so kenya dong kama chwe ti malia Chunya tika chwe lokom gwe maketi gwer ke dano ni. So pe gwe maketi gwer ke dano ni. Gwere petie chao kan kiti di Yodana dia pien kayin ke wai pe gwere pe bi ngola wa Kampala walego ni lok ni mier kon guti e mabe dar mo go beti kata makwa ko jomi enoni che we ko chwe chwin enoni tika gudu dar ma pol pien wati winyo effect pa gwe ni tika kalo luore kom dar we ko dano kai nena we chawani donga dano petika gwere pien pe luor makwa ko enoni Waner ya ne auto teach money unonge tung chudan kuida ti wa cher kadugu jem ne po ber yo tatwa make wa ya ne wan wa oi wang bora ya wa ki mi ma ko wa ki ngol ngur wa ki twe ching wa ki bolo wa nam Tam ko ber duong mada mangara chela chel ka de ki tam muken lo ka chen muken lo ka art muken lo ka gan chama muken lo ka do ter mi art. Ene kono wen ku ber tam pa la kwet TV eno ber tam palwa anu ken just yana tiende dor tam palwa afoyo ene la kwet TV afoyo.